ukuthi I once met omunye engimthole nje nami omunye umuntu wesilisa la nje ezweni lawo u-social media singazani, then wasondela kimi wathi nginenkinga la nginoma wengane uma wengane zami sithandanile ngazalela ingane, but kwaba nalawo ma-signs ukuthi njengamanje ngithola ukuthi ingane akuzona ezami zontathu sengizondle for 5 years. I-pain leyo e-deep and uhulumeni ngeke azayinake leyo nto ukuthi leyo pain leyo iyalingana ne-rape, but ngeke ize i-treatwe njenge-rape because it's not a physical lebijana, it's not like umuntu esifazane uyakuhlukumeza physical yabo, but imothi uyayibuka iyalingana ne-rape because i-rape emqondweni upanishela ukuthi iyohlala forever ukuthi umuntu omdlwengula, nalokho futhi kuyohlala forever ukuthi umuntu umkhulisa ingane engasiyona yakhe. Ine-impact enkulu emqondweni nomuntu esilisa, but ngeke ize i-treatwe njenge-rape because njengamanje imithetho ishawa amadoda ngoba nakho efuna ukuthi nawo ngathini athole ukubukeka kahle kubantu besifazane yabo, of which leyo nto leyo into ekufanele ngabe i-treatwa njenge-rape. Kufanele ngabe umuntu wesifazane make wazala ingane engayazi ukuthi yabani wandlisa enye indoda, caca ukuthi uzoshaya u-15 years ejele ngalokho because iyalingana emqondweni nomuntu ne-rape leyo nto, but ithathwa light ifethu. Inibingelele kuphi na kuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli be-Select Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele Inside my story la sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo. Kanti ke namhlanje sisihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Dunuse la sikhona ke sizongcela ulwazi kubaba uNcamalala Msholozi, former president of South Africa. Tell and subscribe to Select Africa TV. If you want inspiration, do subscribe to this channel because I believe it's educational, entertaining, and inspirational as well. Select Africa TV lona hlelo libukele ngalesikhathi ngiyabingelela mbukeli igama lami ngingusinenhlahla, kanti ke namhlanje uyazi ke Select Africa TV sihleze sikulethele ke abantu abazoshintsha impilo zakho nangendlela nje ocabanga ngayo nangendlela nje obuka ngayo izinto nempilo nje nobuqiniso bayo. Ngiphethe ke insizwa namhlanje igama lakhe uCelani, yena ke ozoxoxela ke kakhulu ukuthi kabanzi ukuthi ubani ngoba sithi inside Celani story. Insizwa ke yaziwa kakhulu ungumculi aphinde futhi abeke lapha ya ku TikTok, abantu abaningi bayamlandela bayamthanda ngenxa ke yenkulumo zakhe ezakhaya. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhulume naye angitshela ukuthi ke sicela ke silandela lapha enkundleni zokuxhumana ku Select Africa TV, Twitter, Instagram kanye nako Facebook. Ungakhohlwa ungena ku YouTube ulike usubscribe uphinde futhi ucomment. Ngishilo ngathi sinensizwa uCelani uMancekza. Ngicabanga ukuthi uMancekza Celani uqhamuka Celani. Yes. Unjani? Awu ngiyaphila kuyintokozo kakhulu ukumenywa ohlelweni. Sabonga nathi ukuthi ke ube kanye nathi. Mhlawumbe ke ake siqale ngiyazi abantu bakwazi go TikTok kodwa uCelani unemumva uqhamukapi ekhaya kanjani ukhulephi wafundaphi njalo njalo. Ngidabuke indwede esigodini sakawo siyana kwakanzana isibongo, so kuye kwaba nezimpike emakhaya ezashiya umndeni wasekhaya ukhungathekile salahlekelwa abafethu ababili nomndeni wasekhaya umuzi wasekhaya washisa, so kwaphoqa ukuthi sokhulela elindelane eRichmond Farm. Mond Farm ufunde phi ukhula Celani? Ngikhulele khona eRichmond Farm, ngicatha ngaze ngize ngiye kwenye indawo yila khona engikwaze khona ukufunda khona izinto zempilo eziningi kangangokuba ngiphuma emndenini omkhulu, so bekukhona umakoti ekhaya and mina ngiyilast born, so ngikwazi ukuthi ngifunde abadala. Imfethu uyasigiva lapha ku TikTok. Ama breadwinner ubaba beingane oma beingane awukhethi. Kodwa ke ake siqale la mhlambe yini eyenze uCelani wafuna ukuthi akhe isizwe alungise country ngo TikTok? Inhloso yami ngo TikTok kwawukuthi ngiphushe umusic wami as i-artist, but ngithemba ngibuka ngabona ukuthi no, ngisho ngofaka umusic abantu abawonake yithi indlela engalana ngayo attention yabantu. Aqala ngaposta ama video, ivideo yami yokuqala engayiposta ekhuluma ukuthi ngisho ngaba i-breadwinner kini kodwa ngicela ungamphenduli kambe umzali wakho mangikhona ngoba kuyashesha ukuzwela kuthina singasenapho. Yazi kubhlungu ukuba namandla ukufika noplastic kodwa ngabikho umuntu ozothi inkosi ngibusise mntanami. So leyo video ke yathinta inhliziyo zabantu eziningi, yila khona engabaqala khona abantu bathe siyayithanda i-content yakho ngase ngiyabona ukuthi i-content le angistikhe la, then ngafocusa lapho ke izinto esithatha kancane kwabanye zisho kukhulu kakhulu. All right, mhlambe ke ngokubuka izinto ngiyazi ke mhlambe uma ungakhombuza nje umbukela ukuthi izinto nje ohlezi ukhuluma ngazo kakhulu izinto ezithinta ini ku TikTok.
ngikhuluma kakhulu ngezinto ezimpilo, indlela zokuphilisana, ngenzeka ukuthi ama-relationship, imishado, imendo, nangendlela-ke yokuhloniphana emakhaya, nestradi-ke kufana abangangami, ngiye ngithanda ukuthi mhlawumbe ngibaqwashise ngempilo because ngumuntu othanda ukubhekisisa kakhulu, hayi ukuthi ngama-experience amaningi empilweni, but ngumuntu othi uma ngabe inkinga yenzeka komunye umuntu, ngithathe ngenze yami, ngiye deep kuyona. Ngisiyena umuntu othi into mabenzeka komunye umuntu ungayinaki. Ithi masiyenzeka kumina bese ngifuna ukufunda kuyona. Ngiyakwazi ukufunda ephutheni lomunye umuntu. Ulo muntu okholela ukuthi kushaya abanye ukuze kufunda abanye, izimo ezidlule kwabanye nako ingenzeka. Usho njalo ucela mhlawumbe ecelani kunevideo engingayibona oyipostile lapha yawukhuluma ngomjida obhale uma wakhe. Obhala uma wakhe ongabhalanga uma wengane emsebenzini nibhala ama beneficiaries. Sengiyacabanga leyo ukuthi okay, it's one of them ukuthi indlela owamphendula ngayo kwenza ubuza ukuthi okay amajida. Kodwa ke mhlambe ke sisibuka lapho ke amanye amavideo owenzayo ngiyazi ukhuluma kakhulu ngendaba ezithinta uthando, ukhuluma kakhulu indaba ekukhuliswa kweingane, ukuyiphatha, inhlonipho nje basically. Yini ekwenze wakhetha this specific? Ukubuka igap intsha eningi ku-social media ithandela ukuyishayela ama-jokes yabo. So mina ngithema ngibuka ngabona ukuthi okay ikhona igap ekhulumeni ngezinto eziserious, since nami ngumuntu okwazi uku-observe angeke ngithathe lelo thuba ngisebenzise lona, and kulula ukukhuluma into ezosheshe ihlala endlebeni yomunye umuntu uma ukuthi vele i-argument yakho i-strong and nento oyikhulumayo uyayazi. Mina ngumuntu obhekisisayo kakhulu mangabe inkinga yenzeka komunye umuntu, so kwabalula ngaleyo ndlela-ke, and ngabona igap lapho ukuthi no angingashaya amahlaya azongixaka, angifocus kuleli. Njani isasasa labantu ama-inbox yawathola yini njalo njalo? Abantu abaningi sometimes abanye baze bangiphi imali because ngokuthi mhlawumbe uthothi video iphikise umphefumulo wakhe, kodwa mina uthothi ngitshe ukuthi into ebi-light nje. Like for instance kune-video engayifaka ekhuluma kakhulu ngokuthi ungathi uma ufika kimi uma ukuthi usuyasebenza wena usuthethisa abantu ukuthi nazi ukuhlala nje ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akukhumbuze ukuthi into enjani ukuhlala awuthathe lo msebenzi. So kubalulekile kakhulu ukuthi abantu basupporta ekhaya, i-support yakho ihambisana nenhlonipho futhi ukuze ubakhuthaze ukuthi nabo bakwazi ukuyimela, hayi ukuthi bacindezele abantu bakini kube ukuthi uyabathethisa ngoba nakho usuyabasupport. So leyo nto yabathinta kakhulu abantu abaningi because into eyenzakala ekhaya ukuthi mangabe ungasebenzi thola ukuthi uzothola ukuklaseka ekhaya, ufihlele izwinkwa, ukuvela une-depression yokuthi awukwazi ukuyimela. Sekukhona futhi omunye umuntu okukhumbuzayo ukuthi wena awukwazi ukuyimela, abangani bakho bayakushiya uma behamba bavale icapha bathi siyabuya manje because bayazi la uyakhona ngozocontribute. Into enjengalezo uma ngabe ukhuluma ngazo kubantu ziyabathinta, so I go very deep entweni eyithinta abantu enginosure ukuthi lento izomthinta omunye umuntu. Futhi ethinta kakhulu-ke thina abantu abasha. Kutholakale futhi ngezinye iy'khathi ukukhuluma ngey'ndaba zothando, ukhulume ngey'ndaba zobaba bangekho ey'mpilweni zabantwana babo. Yini othe mhlampe angithathe le cause ngicabanga ukuthi kuno-gender based violence, yiyo lento yokushiya abantwana uthola ukuthi iy'ngane ey'ningi sey'khula ngazodwana obaba. Mhlampe ngokwe-research noma nangendlela nje obuka ngayo impilo, yini le yenza ukuthi obaba bagcine behamba ey'mpilweni zey'ngane? Yithi bomama bazo noma ibona nje? Ngingasho ngithi mina ubudedengu buhlukene kaningi, but abantu banamhlanje bayithatha light lento i-unprotected sex. At the end of the day uthola ukuthi kuba khona iy'ngane and then they failing ukuthatha ama-consequences alokho. Abantu banamhlanje they are not even aware ukuthi umuntu wesifazane mangabe ekhulelwe nizokwaliswana, more especially uma kuthukhulelwe ingane umfana. So during that process pregnancy make baliswana bayahlukana. Yabo ngazi ukuthi abafundisi into enjengalezo. So I took initiative yokuthi ngenze organization ebizwa ngokuthi be a present father, because esikhathini sanamhlanje abantu bafocus kakhulu kubantu besifazane, ba-introduce imithetho uhulumeni ezovuna abantu besifazane, bakhohlwa ukuthi njengoba abantu besifazane beyama-victims nje, i-root cause analysis ithi qala la inkinga eqala khona ukuthi iqala kuphi. Bama-victims ngenxa yabantu besilisa, abantu besilisa abama-victimizayo. Asifocus kubantu besilisa-ke, singathi si-protect abantu besifazane, asibheke laba benza inkinga ukuthi yenziwa yini inkinga. So le organization nami ebizwa ukuthi be a present father ngifuna ukufocus kakhulu emajiteni, more especially lawa asakhula ngoba sigotshwa isemaphupho. Ngiba-check-e ngibafundise ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba khona empilweni yengane yakho since obaba beshaya bechitha esikhathini sanamhlanje, ukuze nalaba abakwenzayo bakhuthazeke ukuthi baqhubeke bakwenze, bese ukuthi nalaba abangakwenzi umuntu abuyise umqondo ukuthi ekuhambe nginoma wengane, no ake ngihambe ngiyohlawulela ingane yami, ake ngibuye ngiyisupport ingane yami. It's never too late, and abantu ababatsheli lonto izinto
kulokukhuthazwa lento ukuthi wabe ngane yinje wabe ngane wabaleka. At the end of the day badinga ukukhuthazwa abantu as much as be mature. Check ukuthi yini cause yalento because uma ngabe umuntu umdala ujabulisa ukuthi ingane yakho ezolala edlile. But it's not normal ukuthi umuntu avele nje abe umpunzi edla yedwa angajabulisa ukuthi ingane yakhe iyadla. So kumele ukuthi sibheke into enjengalezo ukuthi what's the cause yabo ukuze sikwazi ukubakhuthaza abantu lesisa abangakwenzi ukuthi babe khona empilweni zezingane. I'm sure amajita ke kwi-men's conference azokwenza upresident yakulonyaka. Sethemba kanjalo mhlawumbe ke celani i-deep lento okhuluma ngayo i-deep in a way yokuthi I once met omunye engimthole nje nami omunye umuntu wesilisa la nje ezweni lawo u-social media singazani then wasondela kimi wathi nginenkinga la nginoma wengane uma wengane zami sithandanile ngazalela ingane but ngaba kwaba nalawo ma-signs ukuthi njengamanje ngithola ukuthi ingane akuzona zami zontathu sengizondle for 5 years. I-pain leyo e-deep and uhulumeni ngeke azayinake leyo nto ukuthi leyo pain leyo iyalingana ne-rape but ngeke ize i-treatwe njenge-rape because it's not a physical lepijana it's not like umuntu esifazane uyakuhlukumeza physical yabo but imouth uyayibuka iyalingana ne-rape because i-rape emqondweni upanishela ukuthi iyohlala forever ukuthi umuntu wamdlwengula nalokho futhi kuyohlala forever ukuthi umuntu umkhulisa ingane engasiyona yakhe. Ine-impact enkulu emqondweni nomuntu wesilisa but ngeke ize i-treatwe njenge-rape because njengamanje imithetho ishawa amadoda ngoba nakho efuna ukuthi nawo ngathini athole ukubukeka kahle kubantu besifazane yabo of which leyo nto leyo into efanele ngabe i-treatwa njenge-rape kufanele ngabe umuntu wesifazane make wazala ingane engayazi ukuthi yabani wandlisa enye indoda caca ukuthi uzoshaya u-15 years ejele ngalokho because iyalingana emqondweni nomuntu ne-rape leyo nto but ithathwa light ifethu. Alright, singezwa impela ngizo-elethu lapha emuva abawusho njalo. Mhlambe ke ngiyacela ngaphambi ukuthi sidlulele esigabeni sakho somculo wakho. Mhlambe ke mawukhuluma nge-foundation le othi usiqaleni noma uzoyiqala, yiziphi izinto ozobukhuluma ngazo kakhulu udinga abantu abanjani ukuthi udinga usizo nanokuthi ke abantu ke abakulandelayo bangakuhlangabeza kanjani ukukusiza ngoba mawuqala into esuka ifana nalena ngicabanga ukuthi yona ingenkulu la eSouth Africa. Abantu babeqala ama-organization into abasuke beyibhekile ama-fundings i-government nokuthola iy'mali mina I'm not looking into that. Mina into engiyifunayo ukuthi ngenze into engizoba sure ukuthi okay lento izohlala ibe ne-website la khona abantu bazokwazi ukudownload ama-booklets bafundise iy'ngane yabo mhlawumbe ibe ne-booklet efundisayo iy'ngane ukuthi yini impact ngokungabikho kwababa empilweni y'ngane yabo what are the consequences yini edala lokho bafundise iy'ngane bashuthe befundise iy'ngane then bese beyangithega kwi-social media ukuze kubonakala ukuthi into ongoing yenzeka kuwona wonke ama-province leyo nto kuzoba i-culture abantu besilisa abazoyi-adopta babone ukuthi into ekubalulekile ukuthi ibe khona izinto ey'njengalezo zazikhona kudala sayikhuluma nge-AIDS kwakuthiwa u-love life angisawuboni manje so ngifuna into enjengaleyo mina not ukuthi ngi-aime ukuthi hey ngizothola ama-fundings yabo i-organization abantu benza leyo nto leyo kanti ekugcineni bethu mabuqala into ungabheki imali bheka ukuthi izobasiza ngani abantu uma ukuthi lokhu uNkulunkulu kubusile ngokuthi ube rich ngemali uzoba rich ngemali but ukuba rich ngokuhlonishwa kukhulu mina indlela engihlonishwa ngayo ngi-rich kodwa ngiyiboni ngikwazi mina ukuthi ngimile ku-stop street kuqhamuke umuntu ohamba ngemoto eyi-latest abo athi kumina bhuti omdala uyasikhulisa kusho umuntu omdala kunami abanye abantu kubizwa ngobhuti umuntu olingana naye noma umuntu omdala bagcina mhla efuna u2 ukuthi hamba ayogcwalisela bhemi iwunga kodwa mina ngikwazi ukubizwa ngomuntu ubhuti omdala olingana nami noma umuntu omdala kunami not ukuthi just ukuthi ngi-rich noma ngi-right but ngokomqondo ngiyakwazi ukuthi is emdala yabo yes isiphiwo nje sakho na phela mhlawumbe ngeke siqhubeka ke sesingena kwasixoxela ukuthi uphinde futhi ube umculi. Yes, kahle vele ngi-artist so uqala kwami ungena ku-social media ngangena njenge-artist ngumuntu ophusha umusic onjengoMampintsha nabo igqomu ikwaito ya kuyaphusheka-ke kona kufana kangangokuba even ngisho i-support engitholayo kumajita aku-music industry nkulu i-music video nje plan kaThukzini ngikhona ngu-taxi driver lapha yes into eyenzakalayo ngathi mangabe sengiqala le content yami e-serious ngayibona ukuthi i-content yami indlela e-serious ngayo uma ngabe sengidrop music abawunaka abantu ngizokwenza njani ukuze ngi-invite i-audience ezokwazi ukuthi ngenze music ngaqala ngapromote ama-artist ngikhulume ngama-artist amakhulu ngikhulume ngama-artist amakhulu aqala ama-artist amancane angi-inboxa brazo sinemali ukuthi ngiyadropha cela ukuthi ungipromote
So kwaqala kwa-multiplyeka abantu aba-aware ukuthi ngenza no-music ukuze uma ngidropha akwazi ukuthi anyuke ama-numbers ami. Yize noma engekho makhulu kangako, but uma ngabe ngiyidrophile manje ingoma ngiyakwazi ukuthola o-60,000 viewers kuwona wonke ama-digital stores, of which lokho ku-right. Sengiyayazi into ekuthiwa i-royalty ngenxa ya-TikTok, ngenxa ye-content yami. Mhlawumbe-ke uma singabuyela emuva, luqale phi uthando lomculo? Ngiqale ngey'khathi zo-Big Nas, o-Sean G. O-Sean G kwakulula ukuthi ukwazi ukufunda ukurepha because barepha slow, yabo, barepha nangesiZulu. Ila abakwazile khona ukungikhanyisela ukuthi konke ekuthiwa ukurepha, konke ekuthiwa i-punchline, nami ngakwazi ukuthi ngibhale ngaleso sikhathi ngawuthanda umculo. And kuyangisiza kakhulu ukucula because kuyakwazi ukuthi iphethini nomqondo kuyishifte, ukwazi ukukhalela entweni ethize, kuyawusiza umqondo wakho. Ungabi ne-depression kakhulu, uma ubona ukuthi okay, kunento engiyicabangayo, angiyibhale ngicule, ngishintshe ngiyenze into right. Mhlawumbe kukhona la ukuhlangana khona i-content yakho nomculo wakho. Mhlawumbe kuyenzekana ugcine usithola usucula ngale zinto okhuluma ngazo ku-TikTok. Vele njengomuntu ojulile kulula ukuthi ucule ngezinto ejulile. So kulula ukuthi ubhale because yonke lento iwubuciko, yabo. So ngingasho ngithi kukhona lokho. Uma ngabe ngibhala ingoma yothando ngiyadeep kakhulu, ngizama ukuthi izinto i-argument yami ibe strong kuma verses ami, umuntu noma elalele alalele futhi afunde evesini lengoma kube ngathi i-content. Mhlawumbe sesokudedela nje celani ake siqale la if ukuthi ngifisa ukuxhumana nawe ngutholaphi njengoba ke siyazi ukuthi lo msebenzi wenu wenza special lapha TikTok uthola abantu abafuna ukuthi mfethu ngicela ungiphushela lokho, ngicela ungiphushela lokho, utholakala kanjani? I-email right because phone number abantu babuye bahluphe. Uthola ukuthi umuntu uzokubingelela athi hi brazo ukuhamba kanjani, yabo. So email yami ucelanizama@gmail.com. Email iformal, angeke umuntu athi hi. Umuntu make wamnikeza iphone number, uvela lokho ethi hi, how's it? Sure. Uthola ukuthi nalabantu ke manje asabe serious afisa ukuthi beze na something as umuntu advertise ama business abantu. Kuyangiphoqa ukuthi ngiwaphendula ama inbox, umuntu avela athi sure. Ngithi sharp, athi how's it? Just imagine. Awusakwazi ukubona ukuthi yiphi into serious lento engekho serious, ugcina uswaziba wonke ama message ukuthi wasikhona na serious. So into eyenzakalayo mina ngiye ngifisa ukuthi umuntu mangabe engi-emailela avela ahlale phezulu kwendaba, sabona bhuti ukuthi nokuthi ngicela ukuthi attach izinto aqede. Hayi umuntu ozongibingelela athi sharp. Sebaningi kakhulu osho and benza kube ngathi uyayitshela kanti awuyitsheli. Yes, nginathi. All right. Mhlawumbe ke ngicabanga ukuthi nje wonke umuntu uba nayo leyo nkinga nje. Uthola ukuthi uzothola uhayi azathi omunye azakuthuki. Mina uma ungabona inbox yami especially ku Facebook ngihleze ngithuka ngeinhlamba because angikwazi ukuphendula uhayi. And on top of that abantu nowadays abantu ba lost. Abantu they are not aware profile picture, it's identification. Akwazi ukuthi profile picture ungafaka intombi yakho, ungafaka umdlwana, ungafaka inja, ufaka isithombe sakho njengaku ID because it's easy for person ukuthi identify. Umuntu uya WhatsApp efaka umdlwana athi hi. Uyothola nini ukuthi ubalo. Umuntu efaka umdlwana, umuntu afaka intombi yakho. Isikhona status nje. Yabantu bethu. Kunzima kwa social media. Kodwa ke sothini ngoba siphila ngayo. Ngabe khonani ngale ka TikTok, khonani go Facebook nakwamanye ama social media. Ikhasi lami la Facebook likhula ngamandla nje because sekunalento ekuthiwa ama reels esebenza ngo TikTok. Uyakwazi ukuthi ivideo yami ngiyithathe ngijikijele ku Instagram, isuke Instagram ye Facebook ilinkekile. So ama reels ahamba kakhulu. I-page lami la ku Facebook selino 60,000 manje but ngisanda ngokuqala. So yonke indawo mina nguMancekza. Instagram nguMancekza, uTikTok nguMancekza, na Facebook nguMancekza. It's Mancekza. Your final message kubabukeli bakho Mancekza. Bengingathanda ukuthi kule festive more especially abantu besilisa bathi ukwehlisa kancane kulesi style sokuthi baxisha amantombazana utshwala mase ecabanga ukuthi bazogoduka nawo because umuntu wesifazane ekseni uzokubuza imibuzo emithathu uma ukuthi awusiyona itype yakhe uzothi ngikuphi la athi ubani wena bese ethi ungenzeni yabo bese ethi ungenzeni sekwehla inyembezi ezimbili i-career yakho ke lezo bese iyehla ke. So abantu besilisa babe careful because umuntu ungamthatha umhole ngotshwala uthi umrobhile bese efika ekseni aqala abuka indawo akuyona athi angifanele ngabe ngina abuke wena athi kufanele ngabe nginale nalomuntu bese yaqala ama sentences akhe indlela ukuthi ureshiwe kanti be right bengareshwanga usebuka wena ukuthi umrobhile wena bengafanele ulale naye so senkingeni ke lapho kwabesifazane bengathanda kakhulu lento ye-unprotected sex bayihloniphe inkosi yami ngoba ibone ekugcineni abakhulisa ingane ngabodwa abantu besifazane abasayibuza protection isikhathi sanamhlanje bathi umnandi ngoba ekugcineni
iy'ngane lezi ey'sala nabo. So please abantu besifazane abazame bayibuyise kumuntu wesilisa babuyise leso style. Yes, i-HIV esikhathini sanamhlanje ayisahluphi ngaleyo ndlela ukubulala fast, but egcineni lezi iy'ngane abasala nazo zinomthelela omumbi kakhulu kubona nje abantu besifazane. So abazame ngawo kokusemandleni ukuthi bayetheni njengalezo. Ketha ngembukeli onezindlebe uzwile ngethemba ukuthi ke nawe uzwile. Mfethu siyabonga ngesikhathi sakho, siyabonga ngomsebenzi omuhle owenzayo, imlayezo eyakhaya ngathi uNkulunkulu engagcina akubusise wonke amaphupho akho afezeke. Hayi amaphupho amasefezekile seswami ngiyabonga kakhulu ngicathi lokho enginakho ngirich ukuthi ke sengayo imali ke of which nayo akusiyona into ebalekile ngaleyo ndlela. Into yomndeni wami but uNkulunkulu ngibusisile kakhulu ngiyabonga sisi. All right, siyabonga kakhulu yena ke insizwa uMancekza ucelani ke umfokanzama kade ke sikhuluma ngayo. Abaningi ke bayamazi ngempela lapha ya ku TikTok. Njengoba kade sishilo ke ngiyethemba ukuthi kuningi ke nawe okufundile. Mina okampanza umntwana uthi ke ayibonane ngesikhathi silandelayo. Ungakhohlwa ukusilandela ke inkundleni zokuxhumana Twitter, Instagram na ku Facebook @SelectAfrica.tv, YouTube SelectAfrica TV, like, subscribe uphinde futhi ucomment le SelectAfrica TV.